Ladies and gentlemen. Ups, salah. Oh no. Maaf ya Bapak Ibu, maaf ya Amang Inang, salah membilang aku tadi guys. Maaf ya teman-teman semua. Yuk kita ulangi lagi. Ladies and gentlemen, ini dia kita sambut Ramli Banjar bersama Paronan Ganjang. Mereka berdua akan mengisi di acara Podcast Batak Show. Tapi sebelum kita melanjutkan acara ini, teman-teman dan Bapak Ibu semua, mohon untuk mengklik subscribe serta aktifkan tanda loncengnya. Juga jangan lupa untuk like video ini serta share ke media sosial Anda. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita saksikan mau ngapain mereka berdua ini, terserah mereka lah. Inilah dia, selamat menyaksikan. Oi, baru urusan oi. Oi, saya sipo. Baru urusan oi. Oi, saya sipo. Aduh musuh ya. Oh, panukum mo sing asu. Kira nalo ako kok. Saya ni suku ko saya si. Dang nalo aku na. Malu daripada aku sikko. Oh no. Udumi masak dalam. No, to wak ko mi ko. Oto ni mo. Tates mo jo? Holo. Bain. Baru hita. Marutis sa mo jo hita. Anang marhudi kulingat. Olo do ho? Holo. Bain. Buhat apa hukuman na? Mulu orang di boto. Anang nasala adus na. Di boto gimana? So dito sa balik na. Setuju? Oke. Siapa takut? Gue nggak takut guys. Isi perjodoh. Bye. Kopi to perjulo. Bye sini. Oke. Bigi kuling aja. Mulai ditalik dangol gotap malang putus. Ahamai. Murah na jo hudik kulingat kami. Ay dua adus ni. Soko di ulumi. So lota. Oh no. Jadi sonari amajokan ada tadi udah tokan botol na kinadusna. Anu si bajo suku-suku komang na hutisakon. Ama perbedaan ni dak dadak najuru tu dak dadak sonari. Anu si bajo. Bah. Luak nih jo suku-suku mi jo murah nih jo lusok ku jo. Bigi mulut dadak na jo do markare, marpukul, margalatiko. Iyo do mem na. Tapi mulut dadak sonari, margim na masonaru di sama-sama, di Android. Salah. Oh no. Mulut dadak najulu. Sonari ngabel-gebel ga jada arung nunga matua. Tapi bulu dadak sonari geleng-geleng dope jada arung poso-poso sion Oh dulu. no. Jadi alatong duta duhokan sonari amat tong setong manukko dang ino mulu-mulak ko si medan tuhuta. Jadi mah homare. Bah di merek. Oto di yun. Oh no. Dibutuhan do mulu male. Mulu na di mereki ingana pare na mangat deh yang gomale dibutuhan do. Jadi alat tadi do tongkan. Amo tong sinuang manukko kan. Digi, mulu misal lah ho mabuang motor. Oh no. Apa di tengah dalan kompes banna. Dihan do parjulung kamu. Babok na mada. Asa digat tiban na dangin naruham. Salah. Oh Areo no. julumi. Pitu na do parjulu si kaon. Baru masa boy keluar lah mabuka bau nih. No kalwak kuho. Ay lala na dahil. Jadi ada tong do terus taruhkan batong tong yang manukukan bigi nare du sing suku-suku komang na hutisakon. Ama pabalik ko sayur. Sayur. Beruyas. Oh no. Sana dua di sini. Mau lo pabalik ko sayur, sedo.
Sama sih. Mata cing cing cing. Uy, ay wasa lari oh. Ini ko na kinaw na luwa ko na pehudo pehe na luwa. Luwa na pepeho sina. Oh no! Idihad doon na yung bayo sikola. Semua doro sikola sorehiano, mga sikola soro pe. Di kulihim si mahudulon. Kala pa oras mahitaon. Kumo sih ngasu. Dan lalu aku na malu do para sih ko. Bye. Robit ho per dulu, bye mesin. Mana gue duduk di macam ini. Hai gue di sini. Syukur. Soalnya itu flora. Kira lalu aku kok. Sini syukurku jadi. Umi masak dalam. Nggak tahu waktu ini. Oke. Wah, tapi hubungan. Oke. Siapa takut? Gue nggak takut guys.